Ko para bangit bat para lo para jor baro. Kamat puson gabangan ayat di menta galong jong gasmi utran laya kabakat kram. Hagijing pulih benengkong kakran siapang jong kabaptisma. Kajing pulih baa kakran siapang mano bala ban penyakla dengi ya gaji jumi baru blay. Nangta naga gospel kahikai yang iwe siapang gajing long jong long up long rod babha bat kumjuru siapang jong kayu kanis pokul. Temanta asdang ban batay ya kini gajing pulih isdang naga gospel kata galong siapang unong up long rod babha. Hakitab jingken kalong gaba arnyo kakhot gaba kanyo kakran ni iwe siapang yano ngin pa ya uta unong up lang brod babha panpe ya kilang brod nanta naga kitab jong Ezekiel kalong gaba lai usaw kakhot gaba arkulai hagaba onpa ya uni unong up lang brod babha delang ba jong kabawan na po jong gayin nasan jong dabe. Bana gospel jong Yohanes kalong gabasho kadukot kabakanwe hadu bakandrim kaya tu eni iwe bauta unong aplang berbabha balakran ha kajitan barin uday Yesus Kristus. Bat uday kay uta uday Yesus Kristus unong aplang berbabha. Hagaba mau ploy ban IT yala kajong jim na gabanta jong iwe kumno kata kita habang nag gospel kababanta kasi gensyan hagaba ujisu blakwa banay duway ndray tipay babat lawan ya kiya ka kejat na kabanta bala kedu ya kendu ya ujisu te haba mati ya kendu ya ujisu ulapay yaki uladat dari isne om dei tang mau isne yaki om dei tang kata ulai kumno upay ikito ibapang bisda pun ko yaki upay na benda jungkal kam jong kado kitngan te kumta u ai ba meki kanai kai kata ke jinglong jong long aprom lang berapa te kumta kumno aprom berapa hakaba le thu ha ke jutang bare bakal long ha ke jutang le thmai te kumta oi la pe na kitab Genesis kalno gabalai hakaba kumno u Adam berkain kila pet jangan ublay kila lepok bakumno bat penku ya ta ko don kami kenya ta baptisma ngidon kami kenya ka baptisma kan sa di kita ko tenrai ka bagi patu menjungi kila le tikum ta ka jing pule berung kong ka tren sa kang jong ka baptisma kum ta ublay ko uwe dan iwe penide bariyo ya ka baptisma naga gospel jong Matius kalong gaba aku pra kathot gaba khandai hagabau Yesu glai ni katai kala kelanti ban khachu blai kata ulong kilat sya sala ka pathai ulong ki sunram ki jumu kilat sya sala ka pathai pernat teseki hakate pa barukhun parmensi bakhun nanta naga kamjong ki apostle kalong gaba ar kathot gaba le pra hagaba kakhot ka wede ni iwe ni daya ban kela ka bomot siapa dia yang ka baptisma ni dan kam ban kela bomot phano na ka jing kabarin sia ka jing ba thamai phano na ka jing barin sia ka jing ba thamai kumda ublay ko wede ni iwe ban ni daya ban kela bomot ni yo yang ka baptisma nang tang yo biang ke yo mensi ko kaya ni ka jing kai bomot bagaimana ban ko siya tentang ladang yo yang baptisma kampat biang ini tegum ta haga baptisma lu katum gejingkai jong kabalang katolik na gejingkai bayar patay jong kabalang katolik kadangin wana ka kot Catechism of the Catholic Church CCC kabakolongkon haga ba kanamba kaba hendrus pa kanai kuwai kanamba siaja aspa kasan siaja aspa adusan siaja aspa lempra siaja aspa san punyau hadu unduko bat kanamba siaja ruspa prato kini dibatai sepang
kayak kita baptisma. Kita lanjut kita di baptisma. Katkum kijinget katkum hikai jong kabalang katulek. Tekum tak kabarengkong hakabu Jisu laong kile dan baptis lagi. Hak upa baru kun ba mensi kun. Kabaan pan. Kali kata kejing terang badian yo Jisu. Kata kading baptisma. Ya kali ngaku abang kata ya pilu kon. Hak por bangan na istur. Tidak nunggu kena. Hakaba maka kakwa abadi baptisma. Te hakabalang sino kila aji kaya ka. Kumba arna. Siapa dia baptisma? Siapa dia baptisma? Maka kalakano. Haba maka kalakano. Yang tanya so kira balang di om. Ya ka abadet hari cinta jong kabalang tulik. Balai maka kalaya baptisma. Akali kudu maka kalaya baptisma. Umpadat baptisma ya ka yung kata dijing terang di jongka kabala peni kabala semat bani jeseng dia kata kali bani hikai bani jingkai kumdo bani baptisma bani sutu ya kata baptisma kayak kita ke baptisma ya jingkai jong kabala tulik kumda mau dia orang kali kita dari baptisma jing terang bakabala ban ke baptisma jong kejinyak martir hagi degi seni hagi degi senan balai no kuji hagi degi kiwe ba hasil kiwe pat kiri hagaba maki ho jempa dia ida ka baptisma reina na dawa maki ki om nginget hal Jesus Christ te kumta maki na de na dawa ji nget jungi Jesus Christ kisala ben ba kisala niya na dawa jungi na dawa jungi Jesus Christ te kaneken kadai kata ka baptisma juga senang hagaba maki kita ya latih tikum ta hagaba tulik kita lai teli kita di baptisma lai jai kabadengkong penbaptisan de pun ada sempun kaba baptisma jong terang bar kabalai baptisma jong kejinya bajungi kejinya IP bajungi hol lagi nyimpan dia ya baptisma ngai nagada jong Tium tahu beli ulang air kini ni yang kena kalah nanti bagi dia yang kena baptisma. Tiap benakan poi siapa yang berkebentar. Hoi beli ulang air yang ni yang kena baptisma. Tikum tahu beli Yesus dia nong akan berapa? Kumta apa mani ikon kejabu ngitkan. Kebensin juga katran kaslian. Kumba kamen jongan kejumpi katran kaslian kumjuru kebensin. Tikum no. Jisu kenyula air kene jimba. Jisu kenyula air kene jindi na kabunda jindi iwe. Hagaba kumno Jisu udah seng ulah bo ini la air kene jimba ke jindi na kabunda kabensen ke juni iwe. Na kene ka gospel ka benda sni ka banyo snow. Hagaba keren hagaba Jisu long ulah kme chane. Nangta ulah ingo dia ya pu bawa air kesendam bikin sam segi panjang kayak gini kejingbut kabar keren seorang jong kayu kalau sepuluh tikum tak Jisu belaseng labu ya gede kayu kalau sepuluh tiba-tiba suatu jangan Jisu seorang jong gede kayu kalau sepuluh dari pen naga gospel jong Yohanes kenal kaban Rio katkot kabasan pulai kabasan Rio hagabau Jisu loong tada tubam batu di kadi galong kabet jonga kadi galong semam jonga tada timban kado jonga kadi kasam jonga pinamyo ya kecingin di baro-baro kila semua kila sukyo kumno ban bam ya kado jong Jisu kumno bandi ya kasam jong Jisu kumno ban bam ya kado obreu kumno bandi ya kasam obreu kumta mati kila ya ke puniang ta nangta kilaya keliu wipat kumno kan kalaban long anta Jisu long naka khot ka babul khot ka bandu pulai hagaba Jisu long syariki long peseni kade ka bangan kerana pi ka bangkai ya pi kade ka tien kade umbensen ban kecil tiga tien kadai kata ketil kamu Jisu keren kadai kamu jom mensen bat kadai kecilnya
ladang ipai Yesu na ka gospel Johannes kena berengkong ka kot berengkong ter ba Yesu ong lai kai ni bai bai Yesu de kapten kum juru Yesu wan jakan ni berthai na kadau juga na kadau na kabo julu na kabo jong mensi ko te kum ta maki kim so thu Yesu na percaya ki ba kata oi maki kilage Yesu lai maki ba kisem ching ban so thu ta adu Yesu onda ula saya ba mipan kum ta maki kim so thu e di jingmot kebaikan ko Yesu lai kai ki tu para bagai ko para Kristen baru Yesu ulapu saya ulapu yang ada di keras pun dari pen gospel John Matius kalau nggak bawa pendrio kan kot kaba penyau pada kopra Yesu ulapu kenyang ada di keras pun ulah long tuition batu bang dari dalam bacunga tuition batu di dalam senang juga nang tahu lo nak gospel John Lukas kalau nggak bawa aku kan kot kaba kat hentai hadu arpau mau ulah tule ekani kemana ya kan ni kan Yesus ai hukum hati apostol pakai negara dia ada bentar ini kau tule ekani makan noya jadi aku Yesus lagi kata kupor jika ni kita dia kata ada bentar ini agak barang tule ni dan dia masuk ni dan dia hidup masuk tapi Yesus lagi berhenti hani ku para pengen barku barat lok raja barat suami pediang tu ya kayu keras bakut ni bendai bancuri pediang itu gidan kam ya kata jimpen krek kum naban pediang ya kayu keras bakut kum naban pediang ya kamar kasnam ju Yesus Kristus ya kamar kasnam ju Yesus Kristus Paulus apostol ulai kaya gi iwe kum naban di lewat pediang ya kayu keras bakut ulai kaya gi iwe na siti gejungu siti berongkong gejungu saya di Kristen Korea kalau nggak kat way kat penyau atau pendai bat suara kata bagi ngataru uji Paulus apostol lai kai ni iwe kum no bagi dia bantu dia tu kum tak belum siapa dia yang kyu pres bako ni dia susi ya lagi po antara wong kadang ipediang kren na pengkrek bah kamu ipediang ya lagi jom kucing pendra antara wong balai dan apa yang jom pi ke bapang ke bastam ke bapang ke bakreu na kadang jom nak kadang ipediang ya kyu pres bako kren na pengkrek bah kapok kasang kadang apa bensin ke jangan jumpi kipok ke baik kepada depo ke jangan jumpi orang ipediang iba merah ke jum pendra ipediang ya lagi jum pendra dia nak kadang bisa panggil sakro. Mana orang kata Paulus yang ini gede. Nak istilah wajib usia Kristen korek. Teh bagi paham jika mereka berkesan dengan Yesus Kristus. Yesus kayak dari kata upu bahaya nabilen itu gebabang kinyo yang kecingin. Nak gospel John Yohanes kalau bandril kalau sankuai. Tiap abang ni dia ni kembali ke senam jujur Yesus abang ni lah pengkrek. Tikum ta kadang kata kecil terli lang kawai. Hakaba omdon mano bara apa banyak apa. Kumba ude onthet omdon mano apa banyak apa tak kecil teh bas kama. Kata kecil jong belai yang ni nyirung jong belai. Karang dia kumta kadang sekan Joshua ada kecil itu. Kan rak sibur kecil lah kecil itu. Nak kata jong nak kata kecil itu. Nak kata apa belai ke ini. Yiru ni peti kata ke ji jing yiru sekiwe te haba kumta naka jimpule kabaa kaba menta kasi kai ni iwe biwe kita kalau mano bala peniak ban peniakla yang kene ke ji jing yiru ble mano bala ban peniakla haba gelong teli lang kawai mano te ta kawai bala peniakla yang ngaba depi yang ji jing ble ni kata kapok kan balai ngamani kita tang kita kibre gidan ya lagi juna gi jumpa kelan juni kenapa panggil dia tang kibre gidan ya gi juna jumpa kelan juni mana ko on kini kenten uyanes habis tiba ko mujuku ma ubla om ni barok ni de ginon po na khot ka ba pra ko biso ni barok gi ginon po om dan uberu baho Tikum to, kung no pan gila banjong, yang kami kapong.
Apa mangi i ju blay hangi pediang yo Jesus Christ man kapor. Balik pe nang apa kapor. Ti kumno ngin la abanya ta ya kani kapor. Ila banjom. De lang ba kapor ju Jesus Christ. De lang ba jom kapor jom de na. De lang ba ka ba Jesus la sang labo yang iya kata ka saka mai ju kapor. Na kapos ko jom Matius Andrew. Kamno ka Andrew ako ba Jesus la sang labo long. Ekipo jono-jono lama ikipop jono-jono bila besar besar. Dekani kan kalau Jesus Christ ulai ni bersama aku jaga deka sampai mencipta kau idol kam kin panjang pama ulai bermat kau jangan cuci. Dan ulai bermat, dan ulai balai berpama ulai bermat balai Jesus wajib lebih bertanya tentang jangan cuci di kau. Kemudian yang tadi bahawa tekum tanya imdai bandu jikran, imdai bandu jikran abang dia apa? Hasil ulai ulai bermat kau cuci. Balai kecil ini jumlah kamera pun siapa yang pun kejangan kecuali tidak siapa berker jika dia bersaksi kenal Yesus dari dalam apa berapa nanti dari ini yang berkata beli ini adalah nanti berpai dengan siapa ulah sai di bawah kisah kejangan kecuali pun tenrai nampak bawah jangan baptis nang tahu ai ke ding ba men sim chumi ade lang ba chu bi ko les bakul nang tahu ra ni bakla Jesus la asang nabu ya ka sa ba men chip platong te lang ba bo ju Jesus Christ nang ba bo ju ding na te kum ta ge dei ba ya sa man nyim dei ba ting nyim dei ba kyu che ya ulai ho ya ke ding ko ka ba ngim la dian ya ke Christ bakul ulai yu tu ulai yu ya ni ba bi ba tikum tadi ni dei bangen jan jumplay yang bagi cinta yang cupi hagi yang kesan cupi jan jumplay tip ya Yesus kumnu perkat kumnu imulai yang bagi cinta cupi yang jumplay hagi ju kaporu ai bagata kecing ruai cupi ai bagata kecing pule yang jumplay tapi iu kata kecing yang cupi yang bisa dua yang bagi kam kumba jaga dua nak long ba ka khot ka bakhasan hadu bakhanyo ong ni de banya ramak de amta ma ni ka por ka banta ni de ka banya ram ni we pa kambia ma ki we habang i ma ki kret yuan ki kret nim ong ba ki ong ka ku ni do yang ta ju ki aba ma ki kan nim kan kam ban wai na ka banta ju ki ka ban kong ni de ban ai jin ba aba ki kret ni ban ai ya jan na ta ni de ban wai ti kum ta bai ke Jesus ikai ni iwe ibai mengirimkan ini iwe yang berkitin bagi kamu. Ai bagi cumi bagi kamu cumi kade beri anggarkan agi cumi kumta kade berkaitan tak agi Jesus berjikman wala kade cumi ni cumi wala kade ni cumi tunjuk wala kade cumi tunjuk kade apa wala kade cumi tunjuk usul buat tunjuk yang iwe iwe ni kuah apa berjengan ni dah mulai aku percaya bahawa bukan agi cumi ti kumta Jesus betul yang iwe iwe ide bantuai cũng chủ đề phía sau này là cái chủ đề về cơ cụ ý cũng chủ đề cái gì đó ya kabalang ya hasil thao yang salam baru dari sini